Duar Baguri student get together program kipa dopo. Aprangsi birta thi PRG tha nangtum kar biak hai tumke oki chok hai suwasuti do pura sangti simaro hangpia phan ki puto warnang pek the pura hur chudu. Together we learn, together we grow. Pathepi and Bonsi Duar Baguri student get together arjai me kipa dopon. Lason si Duar Baguri young man forum atumpen chipatir pi ponsi Duar Baguri student get together arjai me kipa do. Laso along aluhiaman pen kachitong dun Karbiang Long Autonomous Council, Education EM, Richard Ogbi, Lapen Duar Baguri VDC Chairman, Sarkoy Rongpar, Lapen ke Harsing Hanse, Ren Singh Tiron, Stonson Rongpi, Mongol Singh Rongpi, Lapen Jiswa Ingti, Ratul Tiron atumpen danglok pinang kithikiding atum chitong dun ringti. Bangso me long jasimet kachingki kachithan pon lake, Duar Baguri ang kang along pen deep long, lo kacharli amumar atum doan aphan tami, kacharli anad ningki parung ponjia phansi, chingki jithan padopon. Lapen halapwa lohia tum sitami, Mission Pen School College, University Pencheng lo kacharli amumar ki do an atum sitami, Mission kacharli pon thekjia phan, ju mission alam theke than pon padopon. Lapen Duar Baguri student get together ajai make pachipatir pipon along Duar Baguri student get together ajai make chipatir pipon along Duar Baguri young men forum amei phu sarlong inti dun mai phu phong pirihan sepi Kong Chun Bang Raikom Hanse dun Kong Chun Bang ar hang rong hang dihin rim bang Merlin Singnar pia tum pendang lok pindang abang pu bang pia tum chirap chito dun si Mission pen mei pajut ponlo. Rangsina Sarpo Cultural Hall di Fualong, Duar Baguri student atum pen get together a program. Duar Baguri Young Minds Forum po alang tumpen earphone pen si so platform pen pini organize lo la pen ka organize alam thi kaprekali ladak Duar Baguri student atum lo nang ka Charlie dag di Fualong penangan ahem abutung pendak api apo tung nang kapadun pen mane bangke hajira choklem chot hajira dun chot pen si asumar atung kanang kapad apen mane ke master asumar mane ke lason si church along elders kam klempen si mane ke asumar atung mane kudusar asumar avostha ave pen si pinang antung ke daklang tame dak kemang pen na jok atung pan kaporhianat RDTP pepen kaprek atawardam rong potante itu ang akapire meme halaso bang dukok bo joinesi itu kecethan ketimung thegi pansi itu laso awarsa itu get together dolo lapen puthot kachapachini sroi Duar Baguri along a student atum dak kidoan kachepangrum kiduk kisung kisu ugi ahutan keni tum cirabom lo tema same ajak atum long kili damde ason dukok kici la hai ansami itu angbong anso se closeness ke wang thekji lapen la hai a student hello mo anisike Duar Baguri afan leaders future of Duar Baguri kali Karbiang Long a leaders kala tumno la suppose student atum ke youth tum ke la the backbone of the society they are the architect of the society hala sa matha munthi pensi pini lason a program Kidding to pot singly. Duar Baguri Young Minds from a President Secretary Lapen Chief Advisor Joshua Ingtia to Hana Kiru Pilo Lason ka organize take apen nilifan chief guest hoy nilifan ang khalo lapen itum chetong dun pen ning cheparung seroi to take pot akiru alang litong fan pilo. Duar Baguri puri po fan kalilo kar bianglong nang linang kar juoteng bangla ka hoklo non Mizoram Asonson abang sinon ke literacy anat ke kaporhi nat pulo kitek kere ke ongmu chot pusi kaporhi pulo di lanat ke nong ke India long si top 1 Kerala fan itum bidal Northeast Asor
afan itu fan nang kelang rem nang kelon tot pinang an akit do itu fan ke mo ajak ahot pen arjulong momo Chinese lahai nang ke tab nang putab Delhi lo mainland lo bithe rame piniar ni ke north east atum si literacy na bangke top 1 mang lo hala bangke itu fan big encouragement la pen challenge itum kar bianglong atum tame birtang ton penarju ikta ahok asitina khayamat ke ok cholable kichu atum tado kichu che atum tado bonta nang tum kar bia khay ke ok kichu khay swasuti do punang ki pujuno dakura suna singrong pila pen mukrang leng de botiron nilson timo atum pen patir pi ponsi ke phove ka hem tun sang pi bina tiron pia hem an humri damlo labang so ka humri damahud pupu alam lin pen chok cheder lo pu chikobir sikar biarona teng pen Carly Tang Krisno tiso sopora hul tiso phan bongchin bongkrok pen man pc dia chohan lason si kopi ko son ben sikar bia khaya phan okichwa khai swasuti do punang ki pulong lok mapu herang ke atum karju pono ho sang pi bina tiron pi pen kaning je pona tengke ajak dik ploi pen di phorong so pi pen ka chi koi no dewan bosti rong marjong arong along alang li hema thengno along amat siri siri Krishno mondir ki kim pen ajok to warnang pek thek the dak ke kang thir jira dim nang tumak he ke ok chwa khe swasuti do pusi ki pusi nang than pachini dunno la pen monon pi puson alam ki juno da ka vide jia phan pura arona teng pen dia pacho hang pon lo la pen ki phove ka hem tun sang pi bina tiron pia phan sta me tuar mi sen se lampon bo la pen ke do hem si ta me rum ni che ka hem kim pi pon po pusi siri siri Krishno mondir committee atom pen lam chak chi pi pon Nean bosti rong marja. Pini la bangso ka chingwa pa thak iski chaprai pon na. Ceparai kon ke la tawara la mak hak lo bo. Mane aprang kon dalang tum nang cecak lo sariput nang pipo long le bang ke nang lang pinai di sini le long le bang ni lang bom lo. Han chu e bom lo. Masih yang bong bang ke lang tum komiti tum cekrai krep ulo tin put nang pegoi buta tin put nang peg ke de lo. La pen du puran ke nang peg lo. Du put nang peg de pita lang tum ulo nang tum ka bitung ke ok de ko. La se suwasuti du ko gi la se mundir nang du long le mundir la ka to warga haji aku dalam la sini pula he yang si kar ni hemadu kar bido kar biarong kar bianglong ang tum la an suasu tiga mani lo de dak mundir ti ngai pikam lo mundir dak we ko men ti la se dak mundir kam flem lo ti panjang sila anak kahigim lo ti Tapi ke pi ke chaprai pon na. ka parai pon bang kenon de ka suru lo to warta na ke cak elo cetok elo to war sari ti ka lo ko apa nalang li tu na ngacirap tu na jaini ni kam tu pon lo la sini bang ka suru pon anu ya karto Anda ke astrom si ba. Anda lote klang hai. Mas datang ni li hi di jong ngang tung la puno mane authority tum de tum kar benglong ko council ke tum manager department atu. Udah dak mo beli tum si belang nam lo de dak putha ta hin ke thom lo tho. Asi la sohor mu bang alang tu kopi posi la so asrama men bela tum building construction phan alang tum kopi posi approval pi den lo. Town committee to de municipal board alang tum property comment check pin men selang tum la support authority bidai ko bilo lage alang tum isi bala sila sohor mu bang ke de tum prabjin benon along long dam pen jong si ko mane fake documents pen alang tum ki pidun klang rok lo aku dak tek long lo kasi di tum pen katok we chelang men sohor mu bang la tum han authority mane tum action enji mane tum alang tum long dam di chingi thana ma ko la sohor mu bang ke nang klar dak man nang thanun pame kane pipo sila so ang dengle rok lo di chilang dam nang itu mani phandam yo ini to waran ta pek di alang to authority to alang tum han pini approval ki bia joini lo what the authority do itu dak itu ma jakong do len ra jakong do puti alang to pini de no pini song dengle rok pini itu dak ti song ko ba lanang deng ni phan ko ne kisung pi di kalau so mu bang si authority tum nang ta responsibility bang tian deng ni lage responsibility en ye pote ki bang dilan ge no la dak de ka prek to la so ai su bang ke nang klang